Nah, nya aku pegat videonya khusus ke Aceh Sultan Malikul Alam, Panglima Sultan Malikul Alam Bui. Nah, aku pegat videonya khusus ke Hairam Jadah Palih kan menyamantang kah tenak ulama, kakun ke ulama, kahina ulama kan kah akan ketemu komite kah kusumati kah kulacak kah anapu kahina ulama kan kah ana betul ya baik kah betul tak kah maka pakai sorban matang ana betul kah betul tak kah lagi orang pungo kah pakai sorban matang lagi orang pungo kah pegak viral tu lampak ma kau ma keleh Hairam Jadah Palih anak bajing Palih kau betul tau ke bak orang Aceh hana betul kah hana tahu yang petih kah cik ibu kah tukang fitnah kah raja fitnah kah Panglima Sultan Raja fitnah kah bekah yang fitnah orang Aceh gede hana tahu yang dengar kah orang pungo sama lagi kah orang pungo lagi kah yang buka video kah Hairam Jadah Palih kau mah gede bekah yang hina ulama okey kah kau hebat tak kah kau betul tak kah pegah mudih Hairam Jadah Palih kau pegah alamat kepat nyokah anak agam kau pegah alamat ke bumupat berjelas kan lu pegah video lu tapi anak kau balas video lu kuyu pegah alamat berjelas punya memang kah anak agam kau pegah video berjelas kan alamat berjelas alamat kah berjelas pat kaduk mendau ada hana kujak laju akan kujak ya nyakah kutumung ke akan kutumung kulacak kah menyamantang kah kahina ulama kan tetap kutumung kah lu tak kutumung kah menyakamen kawasan Aceh Timur kah kutumung kah tetap kutumung ke anak puka kapo hebat terang ngangke ikan banyak ketemu ngangke kah nah darah ku je mereka buka viral terang Hairam Jadah Palih tu kau mah gede leh Hairam Jadah Palih kikah kau betul tak kah anak baju enggak raja fitnah kah tak fitnah yang kekah pengikut daju kah pengikut daju akhir jamu nak kekah yan kait damong ilime daju bakah kak fitnah tu Aceh ikir Aceh yang mangai anai tu yang nyongan kon dumlung hana patih yang bakah pulau lain yang najak but ke hana ujak but ke bandit ke tapi ada bandit long untuk nyo yang kon berarti yang kau pegang kon ke bandit ke mungkin mayang dan lu tapi ada hana tumayang kah menyamantang kahina ulama kah akan ketemu kah hana pu kahina ulama apa yang kita buat kan mati kah tak mentang kah kuno kah anak agam puata kamat pu bude pu sikin puata kamat kah nak buat pu ya kau kosong aja pak pasukan kah kang perang lom ngan awak nyau ngan tho nak tho
Nama dah tu so pika pengkam perang. Ngawak Indonesia pun. Acehnya kawan Indonesia man. Aceh Indonesia hai agam ngai tu. Gam puko kah. Bangkadame kau kam perang anggo. Rokon. Hangkat demo perang kah. Tekadame lagi kau kam perang langkah mangai kah. Engkau galai dame. Kau kam perang lam. Lai pungo palih tu. Tebur tu dia pelung. Okey kamu perangan bu memuen. Lah hai kamu ko. Makan tu orang perang dah. Kamu perang anggo. Lah hai kamu ko. Maka damai lah ya kamu perang lo. Aten te tamang tentera lang kampung ya kita kakli. Lah hai kamu ko. Ya aku suka kau buka video hamal kulalam pali. Ya okma gede lah. Ram jedah pali. Ane baju enggak? Kapu ulama-ulama tu. Kah kan ulama kah? Kah Raja Pinah bui. Anak bui kah? Nah. Kaya anak buat duri sultan-sultan kaya dengan kaya. Hah? Raja Sultan dengan lung kayu jak. Raja Sultan. Kah Panglima Sultan kan? Raja Sultan kayu jak bak lung kena. Punya matang jiji hina ulama so yang hina ulama Raja Sultan kayu jak bak lung. Beh? Kah apa salah ulama ke hana salah ulama. Tip-tip pu yang kau berah ada ulama yang kau tanggungjawab. Kak pegah mana kak pegah mendi. Acehnya kak pegah. Hang kapi pakai masker. Long pakai masker pakai man. Kah nak pakai kak ketan ke? Kak pakai sempak-sempak macam mak muka ke, bak hidung ke. Alah haram jedah pali. Kak okma ke dia lah. Kak pegak-pegak video kak tenak-tenak ulama kah? Purusan lagi kah? Hebat tak kah? Alah ni baju palih. Lampu koma ke kan palih kah? Kak okma ke lah. Kak apa tak bosan? Kah kau temu ke? Kau buka videonya kan kuat berdebat ke? Kau buka videonya. Nyak kabalah video lu. Nyak buka alamat berjelas. Kuno kah nak agam. No? Kau pegah alamat berjelas. Gampung berjelas. Pat kadukah kau pegah berjelas. Ini nyan mentang lu perlekah. Perlelung. Perlelung alamatkah mentang. Ya, alamat bak kadukah. Ku pegak videonya menyak kabalah. Lu ku tanya alamatkah pat mentang. Hana perle ya debat-debat engkau haram jadah pali. Letak but gulung. Bulain letak but gulung. Ilong nyan mentang tanya maka buka balah video long. Ka pegat alamat berjelas kan? Bak kadukah berjelas mentang. Nyan mentang ilong perle nyan tangai. Nyokah nak agama. Pukah nak pasukan loh nak padupu. Pukok ni nyan mentang ilong perle alamatkah mentang. Bak kadukah mentang bak kadukah kapugah berjelas mentang malikul alam bui malikul alam bui kapugah alamatkah berjelas bak kadukah pat lampu koma ke kucuk lampu koma kah lah kalau kucuk ku tarik lang kucuk kah ku tek kah kak mentang nya 3 mau nya kak kabalah video lu kaplung lampu koma ke kalau lam kucuk kuplah tu nya katuri lu mereka buka viral kah kat tina ulama kah hina ulama lu mentang kelawan memang kah nak gam lu kelawan lawan kah lu tak tuk dua tu
Pumatikah pumatelo nya antagai ulama kalawan kahan ulama hana gak permun kahan hana ketemu ya pakau kahan hana ketemu ya layani video kahan letak but ke ulama kan yang fikir di ulama kan gak balah-balah video kah di ulama apa long mendang balah video kah ku pegang video kah kan nyak kabalah video katulung balah ku mohon kapegah alamat pat mantau nyokah nak agam nyan tapi ku ngin gaya bencong kan gaya bencong nyaka pukah bencong bulung bencong ya tak adu-adu nan dua ya pegat kue dan si video si tam taruh nyawang nan nyakal matika matelu ikat siap kute mati ngangkah tabakkah kahina ulama ikat bengeh udah lalau tak aku sakit nyakah kahina ulama nyakah mu main ai kan buka ke ke kan gua buka viral apa kan gua minta peng ke gua buka videonya kan minta peng kau orang buo kah jadi menan lu orang subscribe kah kai dah mang peng hai bui ke ike cik bek subscribe ke hana boleh cik bek you nya aku mohon so yang nonton video lu bek subscribe lu bah bek lu napeng lu napeng lu napeng lu kau pugah-pugah mentang napeng memang napeng gulung orang kerja bah jadi ji urung buo jadi menan le orang subscribe ji dah mangpeng long bek long mohon so yang nonton video long bek subscribe long bah bek long mohon bek munyo mantong mantong long ku pegat videonya menyak jibalah di Malikul Alam buinyan nyai pegah alamat mantong bah long kujak baji hana ramai long kujak titra kujak ji bah idong so ngan so idong kuno pu thiplo pui mang plo hoi kan pui mang plo pu terdo ji dong long titra kujak mantong wah ka pegah alamat gepak mantong ram jadah palih boh baik ka pegah viral boh kata nak ulama boh nyok pingat segadu boh kau pegah kampung kepat alamat berjelas hai kampung kau palih ke ram jadah tak putah tak pok-pok anak bui ikrai Belanda baik kapul sultan ke baik kau pegah cuco je hana saya dengar hai bui palih saya dengar ke buinya yang patih apakah kabui ram jadah palih ya kaji eno lo buka video hai ram jadahnya kabalah video long hal Sultan Malikul Alam bui ka pegah alamat ku jelas bo alamat bui bo lam buka bui ku kata mong ku tiup ku tek-tek ku bo Malikul Alam bui bo anak bui ram jadah palih ka ok ma ku dak tenak ulama kah tiga lahir dengan buci orang katina ram jadah palih sama kai ke ram jadah palih tak putar lagi kapap ma ke ok ma ke ram jadah palih kaji ai nom video lu